Zanero kuri stade Ikirenga, stade y'ikipe ya Apple Football Club, ikibuga cy'imyitozo ikipe yakirira hakaba hagiye kubera umukino wa gicuti. Ni umukino ugiye kuza ikipe ya Apple ndetse n'Intare, akaba ari umukino wa gicuti. Tanso ari umukino ukaba watangira katari kwa Dauda, kandi umupira kwa Ngabonziza Pacifique, Tanso umupira kwa Mbarenga kwa Nibizi Ramazan Rama, Tanso katari Mbarenga Fitina Omba Bebe Katerebe Tanso, umupira kwa Bugingo Hakim, umupira mwiza cyane kwa Iragwa Haji, subiza umupira kwa Hakim, katera umupira kwa Alex Nduwayo, Alex Tanso, kana umupira kwa Ruhamya Nyiko Eva, Ruhamya Nyiko Eva, gara umupira kwa Yusufu Dauda, umupira muri arashakira kwa Haji, Katerebe Haji, cenga ariko atsa umupira wakoze. Kaba bikira ubusa ko sare mu munota wa mbere w'umukino. Katera umupira kwa Ali Swane, umupira mwiza cyane kwa Fitina Omba Bebe, katera umupira kwa William Togwe, ikipe rero sasa ukuntu ipanze mwizamu harimo Ruhamya Nyiko Iva, hanyuma kane na gatanu cyangwa se umutima wa defense urimo witwa Nduwayo Alex ndetse n'uwitwa Ali Swane, hanyuma hari umusifuzi aravuga ati yaraririye. Hanyuma ni nako mbona hagati mu kibuga gataratari gukoresha witwa Ngabonziza Pacifique, hanyuma ku munani Yusuf Dauda, icuma gakoresha witwa Nibizi Ramadan, ni Lamine Ba, hanyuma Nibizi Ramadan arimo araca kuri karindwi, Iragwa Haji agaca 11 akatakisha William Togwi, Lamine Ba agakina 10. Nuko nguko mbona uwitwa Abdalrahim Talebu yapanze ekipe. Bene bitoroshye rero Katerebe Yusuf Dauda arakwinjirana, Dauda William Togwi ndani, cyambere cyanyoye tayari. Igitego cyambere gitsinzwe na William Togwi ku munota wa kabiri w'umukino gusa, ku mupira mwiza cyane, pase y'amazi hawe n'uwitwa Yusuf Dauda. Mbena bitoroshye rero, igitego kimwe ku busa, umukino ubona yuko nyine ari uwa gicuti. Nta n'impamvu yo kwigora bazana abasifuzi, abakozi b'ikipe ya APR nibo barimo basifura, ushinzwe ibikoresho niwe musifuzi uri hagati, ushinzwe ibikoresho by'ikipe ya APR niwe musifuzi uri hagati. Hanyuma mu ball boy ndabona uw'ikipe ya APR ari we uri ku ruhande rumwe. Atanse Katerebe Intare bashaka kwicara ko Ruhamya Nyiko Iva itafata agapira neza cyane kwa Bugingo Hakim Bugingo, kana umupira kwa Ngabonziza Pacifique, Katerebe umupira kwa Lamine Ba, cyo umupira kwa Nibizi Ramazan Rama, Katerebe atanse Ramazan Nibizi Rama, cyo umupira mwiza cyane kwa William Tog, kana umupira kwa Ombolenga Fitina Omba Bebe, tanse kwa Yusuf Dauda, cenga zao, gara umupira mwiza cyane kwa Nduwayo Alex atanse katera umupira kwa Bugingo Hakim Bugingo, ariko umupira arenga. Bikaba ari igitego kimwe ku busa, katera umupira kwa Pacifique, tanse azamura umupira arashaka Nibizi Ramazan Rama trebyenjwe, Katerebe Rama, ariko umupira bahita bakoraho neza cyane aba basore b'ikipe y'Intare. Abana ko ibintu bitoroshye rero, mbona Watara nawe Jibril Watara arimo akorera ku ruhande. Jibril Watara avuye mu kibazo cy'uburwayi. Akaba ari kufra.
Atinya. Niko cha urasimbura napfuye Bigiye urasimbura ufata bigishe batoka gutinya kwa mwari.